Kua puta te riri I te iwi kāinga o Kaiapoi I te whakaitanga a te kaunihera ārohe o Waimakariri kia hoki atu ētahi ki o rātou whare, ahakoa kāre tonu I te pai te hanga o aua whare. I mawake I tā mātou karere ia Kingi Kiriona, tētahi whānau Māori e mamai katoa nei I ngā mahi a te kaunihera. Nō reire tiwi me whakawhiti atu tātou, kia Kingi I nai nei. Kingi. Scotty, koe nei ngā tohu kākāriki, kua tāpiritia e ngā kaunihera o konei, ki ngā whare kaore nei he raruraru o te uru me te noho ki roto. Heoi I Kaiapoi I tūtaki mātau ki tētahi whānau Māori I whakawhiwhia ki te tohu kākāriki, aha kua kaore tētahi whakamātautau I whakahaeretia ā roto I tō rātau whare. Ki te tirohanga kanohi he āhua paitonu te hanga o tēnei whare. Heoi he kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore. I think it's just hit me, I think, this week. But trying to deal with it the best we can. And just, I don't know what's happening. Ko ngā reta niho rāua ko Lincoln Newson, ētahi o te huhua o Kaiapoi, ko whakawhiwhia ki ngā tohu kākāriki a te kaunihera ki te hoki ki o rātau kāinga. Aha kua ngā whakahe a te hunga matatau ki te hanga whare. I was told the house across the road is going to be demolished, who were green stickered, and who were told that their houses are safe to live in. We can't turn our power on, we still have no sewage. Our water has been returned, but the structure of the house on such a big lean being two-storey, there's no way you'll get me living here until it's been rectified. It was a very preliminary, is it livable? It's certainly, it was at the time it was inspected, but things are changing all the time with the aftershocks, so people need to follow up. I whakapā hoki a Lincoln ki te komihana mō ngā rū whenua, engari ko tā rātau whakahoki me tatari ia mō te kotahi marama. You're just trying to carry on with life, that's the hard part. You know, just trying to get the new routines, the kids with kohanga and school. I'm going to have to put my baby in another kohanga because he goes to Rangiora kohanga, but I'm going to have to put him into one closer to work so I have no way of getting him there. I nāia nei kei te noho te tokorua nei me a rāua tamariki ki tō tētahi whanaunga ki Hornby, hawhe haora te tawhiti atu. I tono moni a ngā reta I te Red Cross mo te penehini, engari nā te mea kua kākārikitia tōna whare e te kaunihera auare ake. Do you think the council understands that? No, I don't think they do. I mean, they're doing a wonderful job. Being out there cleaning up the streets, have done a fantastic job and they've moved so quickly. But as for the guy who comes around and just visually looks at a place, because he wouldn't have come around the back, he would have stood out the front, because he wouldn't have been able to get out the back to see the damage and just sit there and say, oh, the house looks fine. He didn't even come inside. Kua mutu pēr te noho a ngā reta mā ki konei, engari anō te mōkete, nā wai he, a kātahi anō, ka tino he ke atu. Mai waho māramāna te ki te kaore te whare o Lincoln Rāua ko ngā reta I te pai, kei te puare tonu tētahi rua parahamuti I te pārai o mua. Me te aha kua tāpiritia e tō Rāua umanga mahi hiko, tētahi tohu whakatūpato ki te kēti e meana, kua tanuku te whare ki runga I te waia kawehiko matua. Kia mōhio hoki tātou ko ngā whare ko whakawhiwhia ki te tohu kākāriki e kore e Waimarie, ki ngā pūtea āwhina e kia nei ko te Merrill Fund. Nō reira, ko te whakaro o Lincoln, te rāpea, he nui ngā whare kua kākārikitia, hei tiaki noa I aua morning, Scotty. Kia ora rawa atu koe Kingi, Kingi Kiriona me nā whakamārama e te iwi I o tautahi.